hiban tukin Thawngtha chansung loya kampe tukan pathian min Thawngtha ko se kan chan jong khawan king pa chang ko kam van thok ko lai arak phan mi khajarak phan te ko na se lo ashama thok nak bia kai mane kai chimi babul cha pakhat garak re lai Jeremiah chunga khan silai nan ka awa chun kan le na lai angan mi le athuk mi thil nan ngal bal lo mi na kha kan chim na lai e pakhat karak rel than lai Hebrew chunga khan silai chu cha a pathian chu Thawngtha zongjal ko usi chu Thawngtha nak chu Jisu min kan ka in kan phuan kha ase I chu Jisu thong in pathian sin a kan pek chan mi kan rai thoi na kha si thla cham na si adot nak dong lo ni fitin lamagan throi tu kan pathian masabi kan min Thawngtha ko se kapa na fa le jong hevial minung nangma Thawngtha khoding in Thawngtha chansung loina kan pek cha kan lom tu in min chiang kan Thawngtha ko kapa cholong silo hi ka kan ratika boipa rat so long silo in boipa hi ka kan to aksar mi velte si se boipa ha chiang kan sak min si se na Thawngtha bia kan ngai lai ding mi velte jong kapa bum pak pakhat cheu ni kan nun pi kho nang ha cha jong ana sina thla kan cham kan lom tu tia thina thau than min fa Jisu min thlan cham pa pathian nung amen bakhate worship adi in khan Thawngtha nak te kha minau lain akan pe piak te la hallelujah tukin nama Thawngtha kan pe than tu kan pathian amin Thawngtha ko se tu chana dir khomi pau kan dir na lai lung tho thanom te in ama sungpar na kan pe ti na lai mi phum te na tu slai aku pen khomi pau kan dir na lai akan kau langsung bisu Lian dengan kau Jisu Thawngtha kasih ratu Thawngtha lembut Haleluya 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 Oh
thara ban pe nang ma cha them te longa kunun san he si te mi la thiang in ama thang that ding kan somna This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you.
Giêsu Christ về đốt nát là sống bị bay đốt nát về ngày ra sống bị Giêsu Christ về thiêng thờ cần luôn làm trôi tu cần luôn phiền chim tu và phá thiêng thờ ca ngợi ca dung mi ca ngợi rằng asung bi đốt nát sung ca ngợi rằng ca mu về ngày na ca mu rằng và ba Giêsu Christ sung thi ni tin cần nuốt làm mu sắc tu thiêng thờ kê ca nghe Suana ruanga thi đình ca pu kê ma ruanga fa pa na be Giêsu Christ về thiêng thờ cần luôn làm trôi tu cần luôn phiền chim tu ba pha thiêng thờ ca ngợi ca dung mi ca ngợi rằng asung bi đốt nát sung ca ngợi Papa Giêsu Christ thi mi tin cần nuốt làm mu sắc tu thiêng thờ kê ca nghe Giêsu Christ về đốt nát là sung bi bay đốt nát về ngày ra sáng bi Giêsu Christ về thiêng thờ cần luôn làm trôi tu cần luôn phiền chim tu Sung bi đốt nát sung ca ngợi rằng ca mu về ngày na ca mu rằng và ba Giêsu Christ sung thi ni tin cần nuốt làm mu sắc tu
เมสบิกอาตุจันจันบันตุกจันสุงลอยกันเปตูกันปะเทียนมินทังทัดอิมเกาเซตุจันจันมินเอาหาจันกันมันนักซองกันปุ่มปีตูกันนูและกันปานสุงอารมณ์ลมนักตำปีกันไงตีคานฟ้าเลมนเอาเลยนี้ลมเบียรักชิมกันดูตุจันจันมินเอาเลยอินทองทันดิงปทุมกันรักไงอปคัดนักจูไม่นิลเฮกว่าคินมินเอาสันเดย์สลายคอยกันเรียมไลซูนจุนนลีอินดัสทรีคิน CBC USA TV สิไลจะอาคันมาอาคันบุกิบมินเอาคอยซอมนักไลมาอาคันคอยโดดกันกันสักโคกันเรียมโคนักฮะตัวอินคันติมลำนักกันไงเจ้าเขาจังจะอาคันมินเอาเวลเตค่ะคอยเปล่าเตอินจนโคซอมอุสิติค่ะสมเลนอร์กันดูนฮะซุนเป็นที่นักตุจันปุ่มดีอินคันซิสนาลิกันตัวต้นมีค่ะไฟนอลสิจังไลมาจะอาคันมินเอาเวลเตค่ะเฮามันจินเราเตอินลงรัวเตอินนอมเตอินเลนเตกันเจอจินฮาไลติค่ะท่านกันดูนฮะซุนปทุมนักไทยสิงฮีนูบูซันเดย์สิจะอาคันมินเอาคอยเรียมค่ะรีไลแล้วมาจะอาคันไทยสิงสิงกับอาคันคอยเรียฮัสค่ะกันไงไลแล้วติค่ะท่านกันดูนฮะซุนปลีนักนูบูไลอินทองกันทันเตอร์มิเตตุปุ่มดีอาคันกันนูเลกันปาเวลเตค่ะเอามันจินเราอินลากันจงหาไลติยานูบูไลอินทองอันทันฮะซุนตัวอดงนักกันมามินเอาWorship and Bible Study Ministry นี้ Lucky Draw อากันตอบจากมิเต็มมาค่ะตัวที่เผานักกันรักไงตานหาไลอุจงปีค่าสังฟาเตกบมตาลอใจเดือดสุดที่สกันชิมรินหาแล้วอปอกโคมีค่ะมินเอาปอกขนันสิเลมินงปังงานปอกโคเซอุจงปีนี้หลักเลยหลักมีปอกค่ะเฝ้ามีนั้นสเตลมั้งดูกันถกจอก็ไลตัวเป้าดึงมีจอ number ค่ะจะเจ้าแล้วนั่นอีกค่ะ0 1 4 3 1 5แสดงมังมีนั่นหรือมั้งโอเคดาวนักเพีย4เป้ามีนั่นหรือมั้งnext okay เราจะปี next okay 1 0 7 8 3 นั่นหรือมั้งโอเคกาเลยหินลักสองลักดิ่งกันส้มกันลักสองฮิสตราบักคิฟคาร์ซีดอลลาร์ให้งาเสกันเลยล้อม next เป็นที่นักเก็1 0 7 8 4 2 how about okay กันเลยล้อมปีปทุมนักเก็1 0 7 8 2 1 okay ที่จะนู่นเลยกันสิสังโอเคกันเลยล้อมปีปลีนัก0 1 4 3 1 2 5นั่นมั้งโอเคนั่นเราจะ next โอเค0 1 4 3 1 1 9นั่นมั้งการกันเราปัตตานีเป้าโอเคเป็นลองปี
Adong nak big. Tunai ikimas okay. Adong nak big 10786. Nampaw dang mo? Okay. 0. Yang ni pau. Ngelampi. Okay. Bantuk bantat laksong akan tu apyak tu worship and Bible study ministry sung alung nom naktampi kan ngay. Alay zong akan tu apyak lang mangkau an zapi sung akalom. Sila kan zapi te thlacham hnau se do tu pathian velngi tu boipa nemin thangthas kau se tu zan jong boipa hevial te na phala jong damna nunna nakan jang fai nangma thangthai khau dingin tu zan chan heka hunna nangma dot na nabia thai khau ding in nakan jang fa cha kal lunga lo mi nemin kana thangthai kau chalong sila boipa tu zan chan in nangma kana thangthet na a thachua phun kip nakan pe mi chongin kubut tholom jong boipa ne sinna kan rak puthan nang tu ni athabik arembik ne tining in thluak an chua pek kauti in lomba chimun fapaji sukri ni min thlang cham kan bia mi kan pathian amen. sang bi ti hin lao kan pa sang chui dam han se lung khat in tuan ti u si kan kal a thei dan na lawi put na kit fully dam te u si krin sia zang chat serloin sutswa boma halpiaki boy parian terialin tuanusi
pani super haja ka se Masabika kan biar mi kan petian min tang tram kau se tu zan chana ama tang that kau dingin rak chok ko mi nulapa ka hen meno nandi lak chonga petian avel atharinan chonga klong kau se pup nakha 6:30 ase bulletin zong tha te kan rak tial kau makha kan bulletin tha rak zong tha deu lo 6:30 kha slide te kha tu zan kan vi lak lo de so cha khan min chim tha ta ka du tu zana meno zong tampi nan nak ipum kho ken lom tok sing shan nan nak ipum fitin te give cards zong za lai thrau bi along slowin lak song zong tampi pek nan sila mang lai cha khan meno tampi na kan bi kan phak kho nak cha dinga bi kan phak kho nak cha di kan hoila som sham nau se let's invite our friends not only to worship God but also to get some gift cards. Nek hai tha cho Starbucks gift cards ong tam do kan tu ati lai en nan hole te ka van som sham nau tia kan som wan som kan du na tu zan le chana pathiam bia I roti house tia karang thimi Bible chu luka Thawngtha dal kuanak salai luka Thawngtha dal kuanak chang song mala chang sri in chang som ruk la chang ni nak tiang ka slai in chung lai ka chang fa nak te PowerPoint ka van ka tu apyak paw lo chang fa tin my Bible passage for tonight is from the Gospel of Luke chapter 9 verse 57 to 62 Luka Thawngtha dal kuana chang song ma ne chang sri nakin chang song ma la chang sok la chang hi nak tiang salai kan hudia chon longrua te hun riam hau se anni ni ankal langmang lewa khan pakhat pani athoi nakal nak powa kanzu lai tia ati jisu ni chon chenghia ni kho an ngei wa te ni bu an ngei siman selo mi fa pa chu riana man ka ngei lo tia ati adang pakhat tu chu athoi kazul tia ati siman selo chu pani boipa kapa wavui taning ati jisu ni chun alei methi ni ati wavui ko na se nang tu chu vakal lo pathian pen na kong kha wachim ko tia ati adang pakhat ni athovi boipa kanzulai simen se lo kachung le kha dam tin vati ta na ning tia ati jisu ni alei a haung man leithuam cha zo peng tung mi chu pathian pen nak cha san tlai na anei lo tia ati my next slide please let's read one more time in English this ESV version 1 2 3 as they were going along the road someone said to him I will follow you wherever you go and Jesus said to him foxes has holes and birds of the air has nets but the Son of Man has nowhere to lay his head to another follow me but he said my father and Jesus said to him leave the dead to bury their own dead but as for you and go and proclaim the gospel of God and yet another said I will follow you Lord but let me first say farewell to my home Jesus said to him no one puts his hand to plow and looks back it's fit for the kingdom of God. Tonight I will talk about the cost of following Christ. Jisu Christ zulman tia tang tar
tarin tu zan Thawngtha Chim ka hon ti mi se Jisu Christ ni luka Thawngtha dal kuana changkula changthum na ka hon ti mi chu ka tak le do kan ven re si achun changkula changthum na khan mi zai man ni zu nan ka du achun ma zon ruat na kha nan ngol lai niftin te nan vailam kha nen put lai tia ate in today's culture follow someone or following has a lot to do with social media. On our Facebook we follow someone, Instagram we follow someone. Who has the most follower on Instagram right now? How? Huh? Ronaldo, right? Nulapa na zong nan ventay man lai da kate manung pakhat tu chan zul te mi be fangke follow tia marang ne chan ti Facebook le Instagram na ka lar ngai nulapa zong pakla pakla ni follow lai pa ko zung na ka follow mi nan tam ngai lai pa ko zong ngai angai to mi ne ka vat lai pa ko zung na ka thong thana si pa thong na than pa na ka nan ven ngai lang mang slide lum khitum zu mi zong nan tam ngai chon lai thil zur mi zu mi nan tam bak men collection GNC collection puntam pi collection chun ha chon nan hei zu na nan zu na te ka thil pakhat live event thla te puk te chuang lang mang nan Facebook te kan mo achong live ara chang he te kin nan thei chuban to kin kan mano te na zong ne andu mi min thang pol khan zu ton na chumin thang na ni thil pakhat an tu te chumin thang pan ni chum chu tu min thang nu chu tu ta ki an hun thai lang mang an si ning kha an hun thai lang mang e tu liwe an zul ngai mi pol na chun number 1 Cristiano Ronaldo surwa ka te CR7 who is a Messi fan CR7 has more follower alarda ro te nasko ro he it's not a debate number 2 the follower of the game is number 2 Selena Gomez sanamo probably Selena Gomez John Kendall Jenner Kim Kardashians Justin Bieber Kylie Jenner Kylie Jenner there kan mano pota ho da kan mano chunga follower tam ding ai kan mano chunga ho da larbik John followers is anangai zakwa tambak zakwa bangai amen lo kan mano chairman kata followers is anangai somsri asia chungpi because no za liute Zalakul Asia chun biakta pasal nangai 400 John at luk bigan numri lo zakwa bak ngai zakwa chungai bigan ummo dot len zakwa nangai mo dotin how many 1,400 thongkhat la zali bak ni andoi anzul zai da tu ati nalar bak tu next go he la sak thiam cho ke zong baby matlak ka post tampala aka follow min tampave ke mazo du selo ka fa pazo du serwa Jisu Christ ni ka zona atemi cho Jerusalem leya an kal liwa khana se chu achun pakhat pane Jisu Christ aton ne nakal nakpawa kan zur lai te I will follow you Jisu Christ shrim ni hen Peter le Andrew le John le James ong kha ngan tlailiu suran chelio ka kal nai avaton nai raulo ka zulo mitlai tu si oka kan chom piak na lai ti na come and follow me ati zong zang na Jisu ni asison ralo ka hun ka zulu akan titik ahin zaida ahon kin adu da kasina tu chan bantukin mo mi pakhat min thang po vazu so bantuk mo sina
thil pakhat an tu ate ka kan hai zau na an thong pa kan thai cholong mo sina chunak in ta angan do mi khi kan cha tin piak mi angai cha da sina kazon Jesu Christ ni azul tu ko na te ka hen mà thái Thawngtha dal lina kan van mu mi cho afiak de kan van mu mi cho ako na te ka tin piak mi ngai na sa pakhan nak zaidang viel te nakin ama dod do kha se boy pa me je Thawngtha ko se when Jesus called us to follow him, he called us to leave everything behind and put him above everything. Jesu Christ ni akan ko te ka hin zetang viel te kal ta kha kan ko mi se ra te mi cho nangai mi viel te kha kal tak lo kai ma sinahin ra te ki akan ko no chan chu se tu zana behana pakhat to kan du mi na te he se are you willing to live your comforting life to follow Jesus? Krifa kan se te ka hin comfort te krifa se mi tampi kan rian tha te kan tuan in kan tin zapani kan ni pum kan du mi kan tu ako sama Jesu Christ zu tak Jesu Christ kan nun na ka hin number 1 ase tak mo te ki kan ven I check it how comforting life tampi krifa sri mi kan kan du chan kan ni pum lo kan du chan kan pe kan pe lo mission rian tuan nak ramu rian tuan nak cha jong ser nak kan ngei lo kan ma tak sa chalong kan ruati kan thra ro cha jong kan ruat lo apung men in krifa smi tampi kan Jesu ni akan autte ka hen kan zai zong viel te na kan ama kha pi do chia dingin akan ko du mi jo kan se akan ko no chan cho se ka zo na hin pakhat pani Jesu cha hun ton te ka nakal nak po akan zu lai te Jesu ni tho mi chu chenghia ni kwan ngei semen sel kwan ngei va te ni buan ngei semen selo mi fa pa zo ria nak mun man kan nei lo ti ate Jesus said one of the guy came to Jesus and he said to him, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, foxes have holes and the birds of the air has nets, but the Son of Man has nowhere to lay his head. This guy wants to follow Jesus, but Jesus is giving him what it means to follow him. mà thái Thawngtha dal ri na kan hun zo te hi pa he chon piak tu pakhat hun se ve tu Jesu Christ kan zu lai ti ati tu pa he chu pa Jesu Christ amma chen li o hi mi pakhat chon piak tu pakhat min thang lai a hun chuate ga chon piak tu dang pakhat na ni chu chon piak tu na he va kom ve la chu na zu tu ve si ve khi an du ngai arong chu kan ma jong kan min thang chin se status to mi chon piak tu tha do kan hun ha se te ki an du cha ase hi pani Jesu Christ zul atin vetik ahin ama por ama chai mun ma arakol kha ase semesal Jesu ne fiang te chim mi chu changhia ni kwan ngei semen sel an ngei va te ni buan ngei semen sel mi fa pa chu riana mun man ka ngei lo we ate lung tak te na ka zul ding sia chon na sining vial te na thlot lai khri cha kai ma cha nun nak tiang na pek lai mi ni anan thang chet lai ne so nak na tong lai har na phun zakip na tong lai na du mi thil vial tin na thlodi lai na thlodi lai tin na kha hun nak tar du mi ase so following Christ, what does it mean to follow Christ? It's to live your comfort life, leave your desire behind, and put God above everything.
It means sacrificing yourself for the glory of God. Following Christ means leaving behind everything and willingly giving your life for His glory. Tu chana chon mi pakhat kan follow ting na an kong long thai kan du an kong kan thai. Semasa Yesus Christ ni kazulu kan di akong thai long salo kan nun nak shim ka man na kan du asun par nak cha. Facebook e vazo soe mi dang kan zo bentuk na Yesus Christ vazo so ding ke salo kan nun nak shim ka ama sun pa nak man dingin boy pa ni akan ko ho chan chu se Peter le Andrew le Chim le John ko na te ka rau lo mi tai tu si oka kan sram na lai ti na Yesus Christ ni akan ko te ka hin tit piang mi kan ngai kan nun nak sun vil te kal ta kin kan nun nak ki ama sun pa nak ama Thawngtha kar tar nak cha dinga man akan du cha ase zoom tu kan se te ka hin kan ma zerpani rak ipup me a Thawngtha ngai long salo kan ma shrim ni a Thawngtha chim ve than ning kha kan rian ase kan ma shrim ni khrui mui sam lak tar ding ka boy pa ne kan du piak mi ase Yesus kuni ralo akan te ka kan nung ra ka chong oti se anun Yesus Christ nun chon ding boy pa ne kan ko ama anun zia chon ding le ama sianga chia se ding akan ko oh zum nak long in Yesus Christ na zum nak long salo kan ma shrim ne boy pa kan ne bo chan na kan zum nakin ama arian tuan than wedding in ama a Thawngtha chim than wedding boy pa ne akan ko ho chan ase sa Yesu ne boy pa ni sal nan si kholo akan te kala hin Yesu kala hin volai boy pa ni kan ngai kholo when soon as you decided to follow Jesus, there's no turning back. If you decided to follow Jesus, you cannot look behind. What does it mean? Oh, choosing Jesus means that for a lot of guys, no more cursing. Oh. No more talking trash. No more talking crap. Only talk about Jesus. Only rap about Jesus. Or for a lot of guys, following Christ means maybe you might gotta let go of some of your friends. Following Christ means you gotta let go of your thuggish life behavior for Christ. You know, với tầm cái giống cái chim chăng cái nào luôn xin ạ. Tu chân mình đâu tên hane, Giêsu Christ dụ tới mi he, việc cái này ipum soe, khi phung men tradition tuat mi long kin, chan tam pi kan ruaton. No, that's not what it means to follow Christ. Following Christ, don't try to please your parents. You come to church and your parents might be pleased, but you come to church, but do you please God? That's what matters the most. We come here, we sit in choir. Do you worship God? Or you just sit and look at your parents and kana tui kanu lak pana choir ka tui choir jong ka tui an lung klek tu ti long ma simo boy biang ka phana boy pa ka Thawngtha boy pa kalom tar ve da ti da se. Na koltung na fiang mo. Do you understand your purpose? You really know what it means to follow Christ. Look at Thawngtha dal le ko na kan muri mi so mirum tlang wal pa ne Jesu Christ ka aton te ka wan chu pen nak lu nak cha ding a hin zeda ka tu a here te Jesu ne te mi chu nobia velde ka vazul din ha te chu pa ne nobia velde ka zul di te chu li bia se o manes no nobia velde zu ko salo Yesu ne si a chon nang mi velte vazur na lo ke ma ra lo ra ka zul ate siman su pa ne chon
angai mi sola va kal tak siang lo nazia za thalo na kal tak siang lo Jesu Christ na ti se Libya se nanunzia na tu aton mi betchia na chimton bethalo na chimton mi nula pa upat lo ning chang lo na nun nakha kal tak lo boy pa ka biak ta chu amhan mi biak nak salo adeu mi biak na boy pa ni chawla mi biak nak salo na rai thang thatlan lakna na sa worship na sa choir na sa na lung thin tak te boy pa na biak lo wa chun chu pok polong men na salai nanun nak di lak hitak hinakal tak siang tatak mo kaman menaw tampina tuliw tlang wal tampina ni kan ur ngai mi chu kan sam ikiata ri bong bichet non ti ishoke erchen thatu na zong ngai vape hezuke mi maya athong ngai ban tokin athiang ngai ban tokin takish lai ban tok bichim ki kan ur ngai you know what I'm saying you know with your cars well yeah, you know, playing ball, man. Brother, you might think you are cool, but if you decided to follow Christ, oh, brother, you got to let it go. Kamano tampin hasu nan hoilo kom zong nan kal tak na her minun lai. Jesu Christ kazut lai ni titik ahin. No holo kom zong nakal tak na her Jesu Christ he an kam tu no holo kom na so nakal tak na her boy pa he an satar tu thil pok pok chu nakal tak na ding ase Jesu ni adang pakhat cha ka hen avan timi cho kazu tia ate semen sela chu pani chon boy pa kapa kha va vui taning ate Jesu ni ale mi chu methi ni an methi kha va vui ko na se nang tu chu vaka lok pathian pen na kong kha va chim to ti ate adang pakhat ni atho vei boy pa kan zu lai semen se lo ka chung la kha dam ti in vati ta na ning ti ate Jesu ne le a homan lei thom a odi nu le azo peng tung mi chu pathian pen nak cha san tlai lo asie boy pa ka su nati nain nan nu le ya nan nun thing na zo peng sia chun san tlai lo ase there's no turning back brothers and sisters there's no turning back Christian is not a lifestyle it's not a lifestyle a lot of time manu tampin ha chu satha sadaya chokhat na chok mu ton mi chu bara kan kal hla kan sa kan duning kan semen zapania do ngai te kan rai pathian kan tang no that's not how you live nanun sun viate nakal tak di lai boy pa kha nanun nak be pi ka ta chi alai for a lot of my friends kan falatam pina kan falan viate na thazam pe kan du than na this culture formed the beauty standard. Kim Kardashian they form a beauty standard. Napung san chabantuk si how chabantuk make it brand na tu how chabantuk sampung san na tu how chabantuk mit na ngai how chabantuk narla murle te minangai how chabantuk thil na tu achun na dope na do tu chan standard na tin temi beauty standard ki boy pane akan du piak me chalo boy pane akan du piak me beauty standard tu chu chung lain lum thin te boy pa adu e lum thiang te nun nak di lakan boy pa adu mi nu siding tu ko boy pa ni adu piak me na chase today's beauty standard is not what you should be looking for, what you should be aiming for. What you should be aiming for is the beauty that comes from inside by worshiping God, by giving your life to God, and by putting all the worldly things behind. That's what God wants you to do.
So brother and sister, tonight I want to ask you a question. Do you really follow Christ? Or you just pretend to be, or you're just pretending? Or are you just a fan of Christ? You cannot be a fan of Christ and follower of Christ. Jisu Christ wording salo zu ding ase. Or aman thak kani tar inna kani tar aman thak tar na kan boy kan lum chungi ding ka boy pa na kan du piak du mi chise. Kampum chungi thatu iswe I belong to Jesus iti Bible chana itiel kha akan du piak mi salo kan thin lung tuwa itiel ding ka boy pa na kan du piak mi tu se. Valay aleng lay alang mi thil slawin chung layin anong mi thil siding tu boy pa na kan du piak mi se. Tuzan lay chana chana kahin meno vialte na som kan du na Jisu Christ kazut chang lai na ti si achun na nuning hlun ka azau shrim zau ti la boy pa ha na nei nak cha denga an don't come to theoretical tak di ko hoi la kom ka kal tak khalo ti chu no hoi nang manak pe no hoi kom no pathian nak pe no hoi kom no do de chang so kai jong mo Bible siang kai ka thokin ko hoi la vil te kal tak din ha Zai chatia ko hoi le vil tin ni Bible siang ka guiding mi hen du lo pathian ren ka tuanding mi hen du lo fiang te ka hal cha ko hoi le vil te an ka cell phone rim ka block din ha ka Facebook zong ka block din ha one guy said you broke my heart akati so one of my friends said oh David you broke my heart because we were very close friends. Some of you Chakazau nati Sunday tiang na chazau chu Libya se. Kay mahe full time ren katuan full time ren katuan in chongkar kanula kapom na full time siang kakai krifa buzonga karak pumpe choir chon nak chan ka ngai peng pup nak chan ka ngai peng ka perfect ti nak salo tham tha the sketch tha te ka tu chan ka pe ko peng o choir ka chong kholo chan ka ngai lo zerpani ka pum kholo chan Libya se college a Sunday class lo most of the assignment is due at 12 a.m. na pum kholo nak le choir na chon kholo nak le meno activity natal kholo nak su valai nuam nak tam bin chan na mangen the homework to chan de na kal tak di pathian Thawngtha chana the homework na to tha to se Libya se. That's a lie, brother. That's a lie. Sisters, that's a lie. So I urge you, I want to encourage you to leave all the things you desire behind and put God above everything. And lastly, God want to use us. When God call us, He call us for a reason. And that reason is to expanding the gospel of Jesus Christ. Meno upana tu zara kan tacham nak chan kan mangti nai. Meno upana jong tha tim bia karu an hai an ma jong ka zo na tek tha jak ta bi ka lai. Katibin ha chu meno upana hi pastor fati bendo kan si ketina. Meno program vetlin na ki program vesui chu kri fasalo mi jong ne an thiam thuk. Lai mi tam pinik mano youth ministry kan swete ka program kan swemi pok kri fasi hawlo chu kri fasilo mi ni picnic kong le concert kong le event kong swin tiam tu kan ni boy pani adang ten ko mi kan se cha pastor ban tu kan se kan mano ten hai zai ten number 1 pathian an Thawngtha lai hi ka ane pu mi hi lungtak te pathian an Thawngtha lai te mi worship pathian Thawngtha nak nun Thawngtha nun ngai lai ti hi kan mission pakhat ase apani nak kan mano na bi kan aphan lo mina zai tin da bi kan phaktar na lai apathum na bi na phan chang mi na kan mano na zai tin na kan ni komlai kan kri apum kha zai tin kan than lai ti mi hi
กันมิชชั่นเสียอัปลีนักกันดีลักินใจตันนับพัฒนากันโดดนักฮีปักละปักกันชิมโคลายนปีกันวัชิติกวากันวังอิติกซองอ่ะกันอินชงคาราจุดโดดนักของจะชิมโคดีดิ่งกันสิดิ่งเฮบอยปานเนี่ยกันฟิลมิเสียที่ท่าสังฟักงานกับเป็กนะตัวจานจงนูละปานนั้นสินชิมก็ดูมิชูตุกุมเลยอ่ะตุกุมดองเลยอ่ะจุนเกี่ยมันเนี่ยทองทักชิมตีไหลแล้วปัสสาวะนี่การเห็นมันเอาปุ่มกันชิมตีไหลแล้วกันมันเอาอุปาบักนั้นชิมไรกันมันเอาอุปานั้นชิมตีไหลที่กันจำนักเสียบอยปานเนี่ยทานลิมเตอร์สามกุศลกันมันเอาเวลเตน่าประเทศเบียกันช่วยหน้าลายทั้งท่านหนักนุนกันช่วยหน้าลายมันเอาเวลเตน่าจงบอยปานเนี่ยกันโกเตครีฟากันเสด็จเห็นอพุงมันมีทุสโซยทองทางไอโซดึงสลบบอยปานเนี่ยกันมาจงอดดนะชิมเวทานดึงเล่อากันเปียกนี่มันแค่ชั่วมีสินะวรบเวทานดึงบอยปานเนี่ยกันโกมีสิจุดจ้ามันเอาอุปานารงอรินดึงกันสลบกันมาฟิมนี่กันหัวเลเวลเตน่าเบียกันพันลุมินากันว่าสมเวน่าเบียกันพักปีไหนโอ้ปะเทียนเนี่ยอันโดดตุกเทียโดดนักเบียวัชิมโคทันหนึ่งบอยปานเนี่ยอากันโกมีกันเสีย When God called us come and follow me He gave us a purpose He gave us a goal and that goal is to leave everything behind and for us to proclaim the gospel of Jesus Christ That is the end goalบอยปานี่อากันโกนฉันอัดทองท่าชิมทานเวดิงกันเสียกันมาลายมีพูนี่อลวนเจมิกุมซาและกุมคุลคาร์สันโลราอันนักไรฮักขา1899มาร์ชทันเฮงาปะเทียนทองท่ากันชิมจนหุ่นจุนปะเทียนเอาหุ่นซุ่มเวมีกันเสียทองตะชิมตูกันโลอาจุนโมซุ่มตุกนักเขาแล้วมิชชันนารีกันหาวทองตะชิมตุกันหาวกันมาชิมนูละปาจงอินชงคาระทองทานันชิมไหลกันมาไม่เอาชิมจงเนี่ยกันชิมเวลัยเฮราจุนมิชชันยังกันไหลไม่เอาเนี่ยทางหลายๆทางตัว ICBM เนี่ยตัวลังมังมีจงอันตัวมีชิมจงอาคินกันมาไม่เอาวิลตีทองทากันวัชิมเวลัยมีร่างนาแล้วกันมาทองร้านนักกันชิมอากันชิมจะมีมันตูมร่างนักกันปองกันอันเต่าแล้วมันกันหูอันมานาสินจงทองท้ากันชิมเวลัยกำปองกันมันมีเวลเตนาสินจงคลิทองท้ากันไปชิมทานเวลัยโอ้รักราเบียกันนะทุโซโซยเสร็จแล้วไงที่โซดิ่งลงขบวยปานนักกันดูเปียกมีสโลอากันติดเปียกมีจูอาทองท้ามีปองกันสินะมีดังสินะว่าชิมทานดิ่งขากันติดเปียกมีจูเสียนิวลาปานะนั่นมาดิจุนกันมากันโพชมนักจ่าดิ่งอะไรถ้าที่เสียงกันกายหนักจัดเองอะจานมันหนักไงที่เราตะเกาเสียกันมินเอาชนะหินจูนทองตะชิมเขาตัวมันเอากันสีดีหาวกันตีละกันตัวกาลงไงมีจูกันมันเอาชุงที่ที่สองอินTurkey จะมาคัลจังมีกันPalestinian จงอักลจังมีกันHaiti จงอักลจังมีกันกันปองกับจงกันไล่ทองท่ากันชิมไล่กายมี revival และ conference แค่ไม่ที่ปีไงเป้งลองสโลว์กันมาสุดที่นี่มิดัง conference revival แค่อันวังไงโคนักเตียงบวยปาเนี่ยกันมันนิ่งอากันมันดูมีกี่เสียแต่ทุกท่านจนฟักไงอินไม่น้องน่าจง challenge กันดูนะ when Jesus called you brother and sister He called you to leave everything behind and only live for Him and that's not the end goal. The end goal is for you to preach to other people, to share the good news of gospel to other people. From Jerusalem to Judea to Samaria to the ends of the earth. That is the goal. Boy ba Jesu Christ ni Jerusalem in Judea and Samaria valley chong khwazki ba ka thong thanan chim lai kan te Jerusalem man kan chim ri lo he kan pong kam sin man kan chim ri lo he kan pong kam nai ka hin zum lo tu tan pin ka kan nu va in kan ni jong in kan ko ve hi ka kan biak nu la ya hin in pakhat su kan vazawi Buddhist bakan dakse Buddhist in baka tadu tian an biak nak thil long thi chu song chu ka vam hu kan pong kam thi Buddhist na rak biamen rak chu na se song chu boy pa na thok ta sim ding he kan du piak me se
Cheru khi ka kampong kan vial te Thawngtha kan chim lai valai chung dong tiang Thawngtha chim ning boi pa ni akan du piak mi si and start from leaving everything behind and no turning back. Worship team ka chung rakai ding kan som na thiang tharau tu mi kha kan hun sa than halai kan chan kan vun dong tam halai. So brothers and sisters, don't just be, that is a normal Christians, okay? The call of Christianity is for you to become a person that can share the good news of Jesus to others. And can you tell that to your friends? You are called to be a preacher. You are called to be a disciple maker. You are called to be a witnesses for Christ. Kandila ko hindi rin hause. And brothers and sisters, I believe this is what my faith is. Juvenile, akin ka vakalto ni dong thong juvenile nula pananan panbal medik atu Johnson County juvenile zokan panbal medik mana kumtling lo te thong tlak nak ke mana ka ka panto ne kan ma lai meno shim thong tlam mi kan tam tuk chun house arrest gain ki mi kan tam tuk chu city lowin kan ma za disi meno chu pathian Thawngtha chim mi kan senak cha deng nula pana thla kan champion tramo oh kan thong chu pa chu nu chu ti mi kan thong na tlae with a zue vaping atu ati mi siloin oh za disi meno chu Israel kan sidia pasone chiban tok Israel Thawngtha chiman kal thang lai tlang Thawngtha chiman kal ampong kom na inan vathian piang na community work and vatoi Thawngtha chim ti mi kan thai nak cha ding thla cham nau se za disi meno na chungin pathian retun tu tam pian chuak gospel singer tam pian chuak Thawngtha chim tu tam pian chuak shui tu tha tam pian chuak te mi kan hel kho nak cha dinga kan thai kho nak cha dinga nula pa na thacham phram nau se boi pa ni kan khri fa bu mat du shim I can see it van ruat man lo kan man ha zong boi pa ni ara kan ko atu zonga kan naw chung ro zong tu hi Colorado Denver pastor of tuan chang missionary kan thlaban tu ka se Klom palo ke makanaw pa sa sek sialan sa se dang tate kan naw tate chen jo tu Thawngtha kan taw ni tang te samba bo sangkai ding mi ati mi tam pin umri boi pa ni man tam pi du na kan tu zong kan forlate na tam pi hui tu tha kan ner na kan forlate zong boi pa ni man du na nula pa na tha cham tram naw se choir achong so me adam so me worship sa so me biak na thu so me slowin a Thawngtha kartar nak cha dinga rian atun tha mi kan sikho nak cha dinga thla cham nau se oh sting a Thawngtha chim than mi kan sia chun oh boi pa ni kharu han hi kri fa bu man lai Korea am pastor pa ni senior pastor ni an kri fa bu pakhat kha member Thawngtha rong se vision nga imi jo atu nu kum ka chu kri fa hi kan kri fa bua missionary thong ni kan thalai ti na chu thong ni chu kum ka chu ma chu thong ni Thawngtha kan chim lai ti na Korea ram ki hit lokin an than chau na ki missionary an tam tok cha sa chu America ram zam boi pa ni hit lok than chau tar nak ruang chu vale chung khos ke pa be Thawngtha nak chim cha si chu oh nula pa na ki kan kri fa buin hin kan kri fa bu rim Thawngtha kar tar tu disciple maker zu tu asar tu kan sin nak cha ding a thla kan cham na lai kan di lak thla cham ding kan som na boi pa kan lom tok sin shan na min thang tas kau se sung pa linga nak vial te zungza nang matas kau se boi pa zat bi siminaw he boi pa apum su so men mi
choir rap so men mi biak na phan so men mi selowin na Thawngtha kartar nak chadinga naram kautar nak chadinga narian tuan mi akan sitar sam ko so tin sim kan so oh boy pa kan lom tuk sing sen boy pa kan na kin ang masun pa nak cha mang ko so hi krifa bu cha long selowin kampong kam viel te na cha jong boy pa nang mani mang ko so kampong kam long selom boy pa Indiana kachung chum kan bang lo US ram chung chum kam bang lo boy pa valley chung dong tiang boy pa kan bang ram ko so tin sing kan boy pa na sin thla kan cham he said bi sikri fa bu chung en boy pa nang ma andu mi shroi tu tha tam pi kan chok ko nak chadinga na sin thla kan cham boy pa kan na upa vil tin na cha thla kan cham piak na boy pa nang ma Thawngtha chim ko than tu an sin na chadinga cha thla kan cham piak nai jisu mi khaswa na kan pek na boy pa chalong slo men of vil tin ha song boy pa begin a pan so men mi slow in boy pa nang ma Thawngtha kar nak chadinga boy pa in chung kharin boy pa begin in ipong kamin boy pa vale chung khasigip tiang na Thawngtha rian atwan tu akan si to ram ko so tiam na sin a thla kan cham kan lom tok seng sen na min Thawngtha sko sen Rong
YouTube video tôi te atuliu he valai chunga atuliwa khri fa bu akar big nak mune tuluk rama se China se apani naka Iran ase persecution tam pi an tong semen se la kharu harin boy pa ne aman na chan chu na chu video je toi te kan vanzo na lai do nak tha ko hun cham lai kan dila ko tu ko ase China. Few places in the world are seeing the explosion of God's power like the tuluk ram na Iran ram he khru harin boy pa ne aman khri fa an hun kar tak tak nak liu ase chu khri fa bu chu biak an pi jan ni ram ma cha sakko salo khri fa si thong tak ase
เมนูที่เดินหาเงินรวยนะขอเรียนเกี่ยมันต้องคอยปัดลูกปลาเสียงกระไก่ที่มีเมจุดลูกปลาให้จนเบียกันรวดกันชนเตะกักที่มีจ้าตุลูกเราเป็นวันราเวลาเจ็ดลูกคนตะบอยปานเนี่ยครัวเมนูที่เดินหามันที่มีน้ำมูไหลก็เถอะก็หุ่นเชื่อมันตัวกินเกี่ยจงคัดจำหนักบิ๊กชุกันเมนูที่เดินไหนบอยปานเนี่ยกันครีฟาบูจ่ามันไหนกันครีฟาบูจ่าสลองสโลวินลายมีพุ่นพี่จ่ามันไหนลายมีพุ่นพี่รอจ่าลองสโลกันปองกันบารางหาแล้วสาลงแล้วกี่มีพุ่นดังเส้นหาจงมันไหนอันเสียงวกายนะครับมันไหนอันเดินวัดวันนักบอยปานเนี่ยมันไหนคัดจำหนักเสียจะลองสโลวินกันมาจะบิสิมันเอาช่วยไหมหมายกุมเลยจนมิชชั่นช่วยมาคัลมี short term long term life term mission อาคัลมีมันกันนักกันโคนักจะดึงเห็นคัดจำพรามเราเสียสมกันดูนะ comfortable ตีนเดียกันไรดำตีนนั่งดำตีนอัทุโซมีสารมโซมีโซมีเมนคริฟาสโลวินทองทักก์นะครับแต่มาที่เรียนรวนเวมีกันสิโคนักจะดึงคัดจำเราเสียดอกนักทากหุ่นจำไรบอยปากันลมทุกครั้งเช่นนั้นมินทั้งทัศกเสะส่งปาเลียงนักเวลเตจงจานังมาตาสกเสะบอยปาคริฟาบูจุนังมาตาเสะนังมันนาดีร์มีเสะจุคริฟาบูนาดีร์แต่ก็ติดมีนังไงจุนติดมีจุบอยปานาทองทักกระตนักจ่าเลยบอยปานาจูตุท่าสรนักจ่าเดงอาเสะบอยปานงไงนักเวลเตเปิดดีก็สิจังเงวันที่จงขจิกวักลุลอกจูตุนาวัสรนาวปาเลฟาปาและเที่ยงทรามินติพิลเวเปนาวลอเที่ยนักกันเฟียบอยป้าจนนักการฟิล์มมีเรียนจะบอยป้ากันจวนโคนักจ่าดิ่งนังมากันอินโซมมันเอาวิลตินหานี้กันจวนโคนักจ่าดิ่งนังมากันอินโซมจวนดูนักลงทินตะโทนักลงทินกันเงี้ยจากเงี้ยโคนักจ่าดิ่งนังมากันอินโซมพุงเมนินบอยป้าอาปุมโซมีลาซาโซมีควายรัมโซมีบอยป้าซิลวินนังมาลงทินตักเตอันดูเอนัสุนป้านักจ่าบอยป้าอาตลเวมีเรียนจวนเวมีกันเสียนักจ่าดิ่งบอยปานังมากันอินโซมฮิครีฟาบูทว่ากันชั่วเปียกล้อจูตุท่าตั้มปีกันชั่วนักมันกันสรเปียกล้อบอยปานังมาทองทัดบอยปาชิมตุกระนักนังมาเรียนจวนมีกระนักกับบอยปานังมันเนี่ยกันมันเปียกกโซเทียจะเบียร์เวลจะคำตูจิสุคริมิลองทลากันจำปาปะเทียน